nakaliang ka kunhun awaken India movement ka accomplish ya pi baro kipat ba kibapay ikani ka video nila syam bat nila yo ya ka cing complain jo kipat ba sang kaliang ka kunhun ka jungi bat ka kunhun ka lum kalang ikini ki benta baro kan bat ya kini ki benta ki baro kan ni khot ni wer ya pi ban pini pat ba haka arpu pratarik menta ubnai haka por sipo baji apo MG road kabahajan jongka sketnya dena kalian kakunhun niwer ya pi baro kita ba pini ya kani kebenta na kebenta ni adhar haka bay ni adhar na kalian kakunhun kajungi playat bantur se keleng ki district bat apa nih kani ki district baro Nisham bat ngiyo ing nilap benta ba idu lut ya ki benefit jong ration gas MHIS bat scheme bapir dan nakaliang kakunhun ke jungi ni keparu ya ka high court badan burom bahkan ai ya ka jubab ka basay lamba ini kipat ba ibala juan ban mi hakatay kasni dina kaliang kakunhun ka jungi ru ngiyat menta kat hadu menta ngiyat ka freedom of speech and expression ngiyat yu ka constitution jongkari India hapadang kini ki benta baro nakaliang jong kakunhun ngikat paru ya ka sarkar ba kat airu ka jingshay ni ka jingtho ba yakini kita ba hati kasni bakan syai lemba ka jing ai jing tho ngin pensai pat baru hati kasni ya ka ai ka jing yo lemba ka jing ya nanti ka jong ka kunhun ka jong dan nakaliang ka kunhun ka jongi ka yen bat yada lang hapring jonga ba jongpi kumbang ya hidu ha kani ka slapatai lemba ka constitution jong kari India dan nakaliang ka kunhun ka jongi du kawer ya pi baro jong ka stip magalia bakin mi pat ba khnang hakate kasi ya ka yakin mat ki bakhisam ka ai ka jing du ya ki benefit ki jong pi ba pin sai pat ba lot hangte ki benta baro publish mo da buram mi pi pat ba bi so ni ga bi ba pet bi so ni ga news ka bi tni industry kumbo pilayo so nakaliang sekretari lap bisay lor ka ka benta ka bangin na benta ketika arfratarik ngewer ngekhat ifi ketika arfratarik bafin sumobhan toy khnang te namar bagin yo ya ka jingsay bat khantam bangir yo so ka bu pai ba uthrang kat bu kumbo lasyam hakini si ladap langat haki jing dar longbau ni adhar lomba ki kam ki fer bu sarkar penbor nrai kat kum ka jinyat jungi lomba ka high court ka badon burom baka ong padde mandatory udang day voluntary nrai ni ban sutu ya taru haba udang day voluntary ni ban tek kuno bangi day ban ya te hakate ga singin ai ga jingsai pi pajba bat pi pajba na ai jingsai langi kuno bangin le hakate ga sing bat kuno ga sarkar kan rai na banta ga jungi bu ai ta adhar bat balai ni day ban le ta adhar kajinyang jungi hakate sini arfratarik kalong halor karai jong pajba pahok bagi jingsya nyat halor constitution jong kari India he barkoi khalang bangin yo ya hok sinsar ka ba kulit bat ka ba syai namar ba omba ka kini ginang lam gi jong tin chi orat ini namar bangi ni dei pajba nrai habni jet ni dei stu bangi long titerai om ni dei marau ni dei stu ba kajing em jungi ndai ki marau ngi hak perkat kajing em kum nong song snong gi balajot bayang hertis misar bahok bakabupura kublis bon piura